Ajai ngakorare ofisi ya loa MP kudo itada na kaisari mameje bukulo gwela jamu kwa poko ana sale nera ringo ajai ngawalwal center 2 ayaw ni tada ni kanyape uda abuweje akaite honorable kuliputa maje ministry la health anwaye nakini ketunga adaunga jai kine jautitunga yalama situnga akese polo bone be kwana nyousa ne buni bosa kunyare akorare gweri alomarete au kotu Ajai lo la korare tada na kaisari awalwali kanyape gweri kanyauni au koti kanyape itodoli kinozita na ngukere akaisari Adekis nako Awaliwal ko district talo sorotin nes ilwari toy ko mama boys na Idootor Nuatoto nwepu aido munu kotoma Apollo Kington adekis na masa amuso nyesi ebalebe Ewoodi loko pande so maite kesi nese diding no ikiti yani ke na bala angoro. We appreciate as a facility. Now that we've received those beds, we have the challenge because even as per now, those beds don't have where we can put them. So there's no space. It's a health center to set up whereby the maternity is actually not built. The place that is there is just like any other house. We don't have a ward. So these beds are actually going to be packed as they have been brought. Apollon Eitela takaramian Richard Joseph Emau ngesabu itugonga kadakadalo Ewoodi adekiskana. Yala medumi tadan konye eroke kadakade jai. Eroki koti tadan iche eta kandulu eta kandana eta kananta ingara kisiboboso. Ipuangoro no ijaso temulo no iporos duche idou konye ikidio kiboro wipasama. Ikota elipapu gan gogo ingara kede adu ketait ne matenti na hara ifane da adu ni tadan koto olo mastada ndo matenti konye apone chelong LC3 temo Awaliwal Peter Ochom baongesa balebe erichokina yapsike ka engareno district aitemo kinatin singin konye yuti ngoboni be no kera na peta iraun kwana DHO ajini ngona mande abunu adolere ofisi ke DHO ay moro kede nyesi be ponane pero kesa ngara so kede atunis na ko panetere kina kede tem angor kesa yala masineja yapugan kanaga ngata na itada ko bala sebe wanto slem kesi icha aido ko kanu ay kada lo itada jailem so ke tada ni wongon ikadito slem sitada konyera na yala mane polo noi ibore lipiri sa bugando kane yataki so ifalisin keda neten mama poli peria so tada na le mameta sipoji e bute se dode mame ni peretes bido ne ta chetene kwapo tada na mi kidio ko sitada na walwale tine pole don ada se dara kibun so ten sapero kwapo konya de yala masikoso ngso yaw si jam kede da neti ne mamete keda kala yana da ngesa kos ganga ni lipiti bere bosi yata ngesi soda o yaw so jalom so kada deksina Awaliwal jalom so kada tada ni wongono boni konya polosa yala ma eko se MP tada ni kanyape jas konso kada tana acto mon kona lo machine konya do pe kada le jai nam jai so koto soda falisin soda kala yana kada netin soda na sinda nu ngara to sisa dekisi e mameti kidioko chamutu ngobone biboriche pota yata nakini kwa penati police ni mamedo mototo ma konye bala MP be pote ngunda tipe Kanuka TV East Rebecca Mongin ebukugweri